Dapat kontak enggak boleh nang sangka. Umudin magati. Kan lawo do atara pa din sa isaran. Alam mo ko marami interesi ya. Telepon ko itu tak lampion celang dat. Oleh boleh nang sangka. Tapi lampi. Engke. Telepon ko ira. Apa di rumah? Budak padat. Iya, kata ibu-ibu tuan. Yang gede. Ruh odi je nang tenang aja. Pelajar lain jalan ada ya. Bruh. Demam. Ako boy lah kami dulu. Loh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampean keluarga majelis ki. Enki. Nika majelis kan pun depak ka umur kan to. Bisa ki? Ki. Ini kan alamat lauk sabar. Kita ki pada sampean tempat ki sereng goreng lah tanya ki. Oh, enki. Ki yang pun assalamualaikum. Waalaikumsalam. oni ngalamat di laut Sabah. Engki kan tu laut Sabah. Tak baca lah tempat laut Sabah ke pian. Kenapa me katanya kampung laut Sabah? Jangan di pardo nih kini. Tore sabi ko ya tram pian. Kaca mo start sabi ko da amain na kasa. Lagi. Okay tore. Bertamu kemarin re. Ku tak ada nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Talangkong. Bunikin langka in ketomanan. Para lagi. Cuk kroki ngasel terus pale. Rokok nih kak. Iya nyebut rokok ingat ringalan duk. Tidak pelan jalan. Saya ki. Saya kan nih sekuni. Taruh kopi nih kak. Kita tonton. Weng tul kueng. Apa? Kopi weng. Tak boleh tamu ya weng. Kamu kopi weng. Kak. Selen TV. Kau ngelak kopi ngelak cang telur. Kopi weng. Kurang kuat nih kan. Oh iki. Kita. Tangkep roman orang kata. Heliaan. Kenapa nih kemak ger? Ya, Lah betul akeh. Cang telur dari batu akeh. Sekali ingatkan Nika bisa keluar emas. Ser. Pas petade. Apa keng katoro? Nika cang telur ampun tade. Kita orang lah Sleman. Cok kurang kejang telur udah beroto akeh. Jepah tegar dong nondong. Apa Sleman lagi? Oke. Mula ampun na nyumpung. Tore Sleman. Tore. Benik. Jo oreng jo kunung kunter tanah majosit. Jo karo kencang telur dari batu akik. Lu tuh lepat ada pakai badan. Tuh yo. Yan.